tasavvur qilyapsizmi? Men remont odejdada o'zim yakka birovlarni ishini qilib, shimini bukib yo zamoglarini almashtirib o'tirgan odam uchun bu aura, bilasizmi, вообще bomba bo'ldi. Shunaqa odam ko'p, hamma senga уважение bilan qaraydi, что ты direktor уже. Qachon bizni scenaga chaqirib tabriklashganda вообще zo'rda. Qachon odam o'zini hurmatini biladi, o'zini o'rnini biladi. Bilasizmi, bu hayotda o'zingizni o'rningizni bilish kerak. Faqat bitta narsa, kimdir qayerdadir ishlayapti, hech qachon hech kim orzu qilmaydi men уборщица bo'lsam deb, kimdir men уборщица bo'lsam, katta bo'lsam, yo bo'lmasa men ham chavar bo'lsam deganman, lekin remont odejdada birovlarni eskilarini tikib o'tirsam deb hech qachon orzu qilmaganman-da. Qachon bu yerga yetgandan keyin banket direktori realniy жизнь, qanday odamlar yashayapti, atrofingga qaraysan, odamlar qanchadan, meni qo'limda $1000 chek bo'lsa, biz er-xotin ikkalamiz ekan, $1000 chek bo'lsa, odamlar $6000 chek olyapti, $24000 chek olyapti. Bu вообще, bu meni будущемda qarayman. Наступит день, когда-то я тоже получаю эти чеки, обязательно, я в этом верю, да. Вообще, yashashga ishtiyoqing uyg'onadi, boshqacha yashaysan, вообще zo'r hayot. Har kuningdan xursand bo'lib uyg'onasan, bugun menda zarplatam buncha bo'lsa, yana 1 yildan keyin 2 barobar oshadi degan narsa bo'ladi menda. Bu вообще zo'r narsa, to'g'rimi? Qachon biz scenaga chiqqanda, hammamizni tabriklaganda, hamma pastda qo'l chalib bizga, bizni suratlarga olganda, bu вообще zo'r narsa. Bu narsani har biringiz чувствовать qilishingizni xohlardim-da, har biringiz shu yerga chiqsiz. Men hamma o'zbeklarimizga, hamma qirg'izlarimizga shu narsani bo'lishaman-da, qayerdadir ishlab yurmasdan, ishga borasan, kelasan, это не жизнь вообще. Bu faqat yashash uchun kurash, buguning o'tsa bo'ldi. Zarplata olsang, shu ovqatini yesang, shu o'tsa bo'ldi. Bu yerda вообще boshqa narsa. Men 2016-yil Sochiga kvalifikatsiya bo'lganman, lekin ayrim sabablarga ko'ra Sochiga putyovkaga, putешествиyaga bora olmadik, er-xotin ikkalamiz. Lekin men bilan orzu qilardim-da har doim, qachon men vaqt kelar ekanki, men ham odamlarga o'xshab chemodanimni yetalab qayergadir dam olgani borsam, men mana hozir zolotoy zvanyani yopaman, xudo xohlasa 6-katalogda уже 6-katalogim o'tdi, yana 2 katalogdan keyin zolotani yopaman inshaalloh. Bizga ham zolotoy konferensiyaga бесплатно путевка beriladi. Вот реальная жизнь, qanaqa zo'r yashaymiz, бесплатный путевка. Qachon biz bekorga kimdir orqasidan berilganda bizga бесплатный путевка. Bu boshqacha yashash. Odamlar aytadi-da, shunday gaplashganimda, qanday dam oldilar, necha pul ketdi? Saysam, 100 ming ketdi. Qachon siz cho'ntagingizdan biror narsa dam olayotganingizda cho'ntagingizdan chiqarib biror narsa olgan qanaqa? Qachon за счет kompaniya dam olgan qanaqa, to'g'rimi? Hamma yo'q бесплатный bo'ladi, там 5-звездочный отель. Я никогда в жизни не была в таком отеле. Дай Бог, вот закрою это звание и там буду отдыхать. И shu впечатление bilan ham bo'lishaman, xudo xohlasa. Следующий слайд, Elbanoja. Так, у меня я уже сказала, men уже aytdim, qanaqa, так. Метод работы. Давайте men bo'lishaman, qanday ishlayapman. 1 yilda ichida 3 ta звание ochdim. Bu yomon rezultat emas, 3 ta звание ochdim. Qachon men kelganimda Akshol aytgan, вот метод работы, у нас такая метод работы, посмотрите. Qachon men список знакомых ko'rganimda, men ochiq aytaman. Meni Rossiyaga kelib, remont odejdada ishlaganim uchun bitta dugonam bo'lgan, kvartirada er-xotinlar bilan yashaganimizda, kvartira, двухкомнатная kvartira, соседняя комната er-xotin yashagan. Biz er-xotin, boshqa hech kimni tanimaganman meni. Список знакомых minimum 5 odam yozing deganda, menda faqat 2 ta odam bo'lganda, boshqa odam bo'lmagan. Men qanday ishlayman? Значит, следующий metodga o'tganman, раздача каталог. Qarang, hozir novichoklar keladi-da, список знакомыхni yozib, shunaqa taklif qilsang ishlasang bo'ladi desa, meni tanishim yo'q, men ishlolmayman ekanda unda.
Men shunda aytmaganman, meni tanishim yo'q, men ishlolmayman degan gapni hech qachon aytmaganman. Men ishlayman. Bu yo'l bilan bo'lmasa boshqa yo'l bilan ishlayman, lekin men Oriflameda ishlayman. Oriflame men uchun men direktor bo'laman. Aksholaga aytardim, Aksholaga qarardim, Akshola 100 mingdan oshiq zarplat oladi. Aksholadan qayerim kam? Qayerim kam? Mana men bugun o'zimni qizlarimga aytaman, menga qarang. Mendan sizni qayeringiz kam? Ikkita qo'lingiz bor, ikkita ko'zingiz bor, ikkita oyog'ingiz bor. Nimaga siz shu narsani men qilgan rezultatni qila olmaysiz? Shunda men razdacha katalogga chiqdim. Aytyapman-ku, 13-sentyabrda eslayman, shanba kunligida birinchi marta galereyada razdacha katalog. Ochig'ini aytsam, galereyada katalog tarqatish umuman mumkin emas ekan. Men bu narsani bilmayman, kirib olganman. Sovuqku, endi issiqroq bo'lsin deb kirgan o'zbeklarga boshida bergani hijolat bo'laman, uyataman, kimgadir bersam qaramay o'tib ketadi. Shunchalik uyataman, baribir berishim kerak. Qo'limda 15 ta katalogim, shuni tugatmasam uyga kirmayman men. Mashina tarqataman, keyin ketaman. Shunda tarqatib tursam, nima keladida, охранник keladida, что вы тут делаете? Ничего, подругу жду, deyman keyin shustarlik qilib. Lekin katalog razdavать тут nельзя dedi. Ha bo'pti, men ham katalog tarqatayotganim yo'q dedimda, sekin ketib shu galereyani ichida 15 ta katalogimni berib keyin chiqib ketganman. Menda shu narsa bor edi-da, katalog olib chiqamanmi, yozamanmi, shuni tugataman, keyin kiraman uyga. Vaqti keladi, soat 11 bo'lib ketadi. Uyimga kelaman, ревнующий муж у меня, как мне было сложно. Он ругается, да, со мной. Вот женщина, те мусульманка у нас, вы все понимаете, да, 11 ночи, что ты делаешь на улице? Я говорю, я раздаю каталоги, что мне делать? Я должна стать директором, вот я работаю, да. Вот я так работала. Я каждый день раздала каталоги. Я всем своим девушкам говорю, раз вы хотите стать директором, раздавайте каждый день каталоги. Я вот katalog tarqatyapman, uyatamanda, shunday odamlar menga qarab ketadi yo kimdir olmay ketadi deb uyatib tursam, men shunda o'zimga o'zim savol berdimda, uyataman, katalog tarqatsam mendan olmaydi odamlar deb o'zimga o'zim savol beraman. Kimman men? Kimman? Uyataman. Kimman shu katalog tarqatishdan uyataman? Agar men yo prezident qiz yo deputat qiz bo'lganda Rossiyaga kelmasdim, черный ishda ishlayman deb. Я ради своих детей мы здесь можем, да? Раз у меня такая жизнь, что у меня есть, нет хорошая карьера, да, я ради своих детей должна сегодня очень хорошо работать, чтобы завтра у них были хорошие жизни. Правильно? Я всегда постаралась ради своих детей. Men har doim aytaman, bolam men ko'rgan kunda bolam ko'rishi kerak emas. Bolamni qachondir kun kelib russkilar qo'li bilan ko'rsatib bu не русский deb yo bu immigrant deyish kerak emas. Men orzu qilaman, bolam chet elda обучение olish kerak. Bu uchun nima kerak? Деньги kerak, to'g'rimi? Деньги. Если у меня не будет денег, у меня не будет ничего не будет. И у ребенка не будет. Завтра мой ребенок тоже будет также у меня работать в черном работе. Я этого никогда не хотела. Ради своих детей я постаралась. Qachon men uyatadigan bo'lsam, bolam ko'z oldimga keladi. Ради своих детей я раздаю каталог. Ради своих детей я стану директором. Agar qachondir men ishlaganimda, черный ishda, men o'zimni orzularimni chekkaga surgandim. Men bolam uchun bo'lsa bo'ldi. Qachon Oriflameda ishlashni boshlaganimdan keyin men o'zimni orzularimni uyg'ondi. Bilasizmi, mana aytganimdek, путешествие бесплатно. Ради себя я уже начинаю жить. И вместе с ребенком, да? Вот у меня сегодня хорошая зарплата. Qanday Aksholada orzu qilganimdaqa 100 mingdan oshiq зарплата hozir menda за 21 день. Я aytaman, уже больше недели, я сейчас болею, я дома, я никуда не выхожу, но у меня все по плану идет. Моя команда работает, мой каталог закрывается. Я уже закрыла каталоги старших золотых директоров, да? Ну, все у меня нормально. Вот это жизнь. Когда я в другом месте работала, пойду на работу, получаю зарплату. Если не пойду, не получаю зарплату. Это не жизнь. Я
всегда своим девушкам говорю, да, вот возле вас стоит такая возможность, да, а почему у вас есть такая возможность, вы работаете уборщицей? Почему? Скажите мне, почему вы должны работать в этом работе? Вот, пожалуйста, вам такая возможность, да. А, я всегда выхожу с темы, прошу прощения. Так, бизнес-школы. Мы в каталог за 21 день делаем один раз бизнес-школа. Сейчас у нас ofisda remont ketyapti, shuning uchun ofisda shkola qilolmaymiz. Kafelarni arendaga olamizda, metroda oldidan kafe izlaymiz. Har safar shu yerga chaqirsakda ovqat yeymiz. Ha, sizlarda ham ovqat yeylar o'tadi, biz ham shkolamizni o'tkazib olaylik. Shkolani to'xtatishga meni haqqim yo'q, chunki men shkoladan keyin har doim bilaman, какая у меня результат. У меня будет всегда результат. Обязательно из каждой школы кто-то мне скажет: ой, Шахноза, я хочу стать директором, я хочу стать директором, как ты. Shuning uchun обязательно o'tkazishga harakat qilaman. И метод работы еще в интернете. Я сейчас начинаю в интернете работать. Я всегда слышу, я когда была в банкете, да, banketda bo'lganimda hamma rezultatlar, бриллиантовый директорlar, исполнительный директорlar, hammasi. У меня метод работы в интернете. Я говорю, а все работают в интернете, а почему у меня не должно получиться? Я тоже хочу попробовать в интернете. В Одноклассники я сейчас начинаю, не могу сказать, что у меня есть результаты. В Инстаграме я сейчас начинаю. Инстаграм вообще не поняла, что это. Одноклассник вообще я не поняла, что это. Но вот сейчас уже o'rgandim. Oriflame uchun o'rgandim. Я говорю, у меня ревнующий муж. Кому-то говорю, давайте, девочки, работайте. Раз у вас дети, дома сидите, работайте в интернете. Они говорят, ой, у меня муж этот ревнующий, я не могу работать. Meni erimdaqa ревнующий муж bo'lishi mumkin emas. Lekin он мой муж, правильно? Я могу с ним общий язык найти. Я знаю, как с ним общаться, что ему сделать, чтобы ему понравилось. Я в Одноклассниках сейчас работаю, в Инстаграме и ВКонтакте сейчас начала работать, но пока нет результатов. Я могу сказать, если 99% раздачи каталога, 1% в интернете. Ну, дай бог, в будущем будет у меня результат. Я в этом верю. Я это сделаю. Следующий слайд, менеджер. Так, я хочу сказать, вот моя структура. Я уже как сказала, o'tgan yili mart oyida banket qilganimizda 8-martda Akshola direktor bo'lib meni chaqirgan, oldida starchi menejer bo'lib novichok turganda bo'ldimda. Bugun bu yil 8-martda banket qilganimizda уже meni komandamdan 5 ta. 4 ta starchi menejer, a bitta direktor уже chiqdi 1 yilda. Это вообще супер. Qanday ishladim? Men aytishim kerak. Я этого очень-очень хотела. Все, больше ничего. Я хотела этого. Я так работала. Bilasizlarmi, biz judayam трудолюбимый народmiz, а? Чтобы быть достойно жить, ну, немножко мало трудолюбимой быть. Давайте немножко шевелимся и мозгами, да? Давайте шевелимся и мозгами. Вот я когда-то работала с трудом очень много, да, в Oriflame. В начале 1 год. Men 1 yil judayam qattiq ishladim Oriflame'da, a уже menga hozir ishlashni kerak yo'q. Komanda уже ketyapti o'zi bilan o'zi. Men aytaman, qachon siz direktorlik zvaniani yopish, men buni bilaman, judayam qiyin. Direktorlik zvaniani yopish judayam qiyin. A qachon siz direktorlik zvaniani yopganingizdan keyin komanda o'zi ketadi. Ребята, верьте, я вам обещаю. Как вы закроете звание директора, команда сама собой идет, а вы сидите, просто получаете деньги. Да. Так, посмотрите, я как успешный человек, что я вам хочу сказать, да? Это человек, у которого есть семья, свой дом, престижная работа. Allohga shukr, успешный человек, которого qo'shilganimga, да, я горжусь этим. Qachon siz o'zingizni ishingizdan maza qilasiz, да, получаете кайф. Когда мои девочки закроют новое звание, я получаю кайф. Когда мои девочки скажут, ура, я вышла 9%, я получаю кайф. Вы поверьте мне, я получаю кайф. Я люблю свою работу.
Я когда-то работала ремонт одежды, иногда мне было противно, когда люди приносят грязные вещи. Вы понимаете? Я говорю, до каких пор я их грязные вещи буду ремонтировать, правильно? А сейчас работаю в Oriflame. Ни с чего мне не противно. Мен өзім принимать қыламын. Витаминларымызды, hamma yo'g'imizni o'zim ichaman. Я даже горжусь, да, с этим. Har safar qanaqadir nominatsiyalar olganda bizni nimamiz, Oriflame'lar har safar, har katalog bo'ladi nominatsiya. Я горжусь с этим. Я люблю свои работы. Правильно? Так, успешный человек это человек с качеством лидера-победителя. Если у него нет друзей, любимого человека, детей. Вы понимаете, у меня до Oriflame не было никаких друзей. Я говорю, одна подруга была у меня, больше никого не было. А bugungi kunda meni komandamda 150 tadan odam. Qachon ular telefon qilganda, men ularni telefonda, ularni nomini ko'rganda, у меня поднимается настроение, знаете, как она, меня близкий человек мне звонит, да, и как они со мной с уважением относятся, это вообще, это невозможно вам объяснить. У кого есть консультанты, да, свои люди, вы этого очень хорошо понимаете. Я каждой своей девушке обожаю, я с каждой своей консультанте обожаю. Они есть сегодня, я есть. Я с ними вместе работаю. Я им помогаю, как могу. Как могу. Если они просят мою жизнь, я дам им. Каждым дам я свою жизнь. Я как могу, все сделаю для них. Так. Успешный человек – это человек, который имеет определенную цель и обязательно мечту. Знаете, у меня сегодня определенная цель. 2017 года открыть звание бриллианта. Открою, дай Аллах, я открою. Вот определенная цель. Я когда зарегистрировалась в Oriflame, sидела, когда от школы o'tganda, orqada o'tirib, bu kunni esimdan chiqarmayman. Shunda aytganman. Наступит день, я тоже стану директором. Я тоже стану директором. Я сама себя верила. Определенная, да? Вы никогда не говорите, ой, это будет или не будет, не знаю. Если будет, пусть будет. Если не будет, что сделать? Это. Bilasizlarmi, o'lik odam bilan tirik odamni farqi, agar siz, если вы мечтаете, вы живой. Если у вас нет мечты, sizni o'lik odamdan farqingiz yo'q. Мечтайте. А что вам мешает? Kim sizga xalaqit beryapti, kim sizni to'xtatyapti? Nimaga подожди, не мечтай, никто вам не говорит. Поэтому успешный человек – это человек, который любит свою работу. Я это уже сказала. Я обожаю свою работу. Это моя работа. Я горжусь со своей работой. Успешный человек – это человек, который любит своих родных, верит в Бога, помогает другим людям. Я всем помогаю. Если моя девочка спросит мою жизнь, я отдам им. Я помогаю. Bilasizlarmi, ular menga har doim rahmat aytadi. Har doim eshitgan rahmat, har safar men boshqa ishimda men rahmatni kam eshitganman. Har doim qachon ular 22%ga chiqib zarplatasi, "O, Shahnozaxon, rahmat, meni zarplatam 45 ming chiqibdi-ya." Men shunaqangi maza qilaman, молодец, zo'r, Xudoga shukr. Это мне дает кайф. Не только я получаю, и мои люди получают. Это вообще супер, правильно? Успешный человек – это человек, который в жизни независимое благополучение. У нее есть определенная цель. Я уже сказала свою цель. Следующий слайд. Xudo xohlasa, mana уже 6 katalogda yaqin oradagini aytadigan bo'lsam, 6 katalogda уже zolotani yopaman, inshaalloh. Старший золотан yopaman, Xudo xohlasa 8 katalogda. Поставьте себе цель. Например, я когда начала работать, вышла на 15%, men o'zimga o'zim aytganman. 14 katalogda 15%ga chiqdimmi? 16 katalogda 18%ga chiqaman. 16 katalogda уже 22%ga chiqaman. Другого невозможно. Все, я больше ничего не хочу слышать. Только это хочу, и все. Siz qachondir o'zingizni xayolingizda, miyangizda o'ylaysiz,
как мне это сделать deganingizda, bilasizlarmi, bizni miyamizni 100%dan geniyalarda faqat 14% ishlaydi. A bizda обычный odamlarda faqat 10% ishlaydi. A qolgan protsent turadi, miyamiz ishlamasdan turadi-da, o'zimiz bilan olib ketamiz u yoqqa. Shunday svejiy miyani biz faqat shu narsani o'ylaylikda, men, например, 15%ligimda 22%ga chiqishim uchun 16-katalogda что мне сделать? Ayting, men nima qilishim kerak shu protsentga chiqish uchun? O'ylaring, har kuni shu narsani o'ylaring. Protsentlarini jichcha oching, хотя бы 1% ga ishlashni boshlasin sizning miyangiz, ko'paysin. Shunda siz shunda sizga yangi fikrlar keladi. Shunda aytadi-da, как мне это сделать degan gap sizni miyangizni yangi nimalarini, protsentlarini ochadi. Nima qilish haqida sizga уже fikr keladi. Agar siz это невозможно сделать dedingizmi, siz o'zingizning miyangizga blok berasiz. Bo'ldi. Это невозможно делать. Шахноза сделала, вот вышла золотой директор, все, пусть вышла, а я не могу войти. Bo'ldi, siz chiqmaysiz, qolasiz ashirda. Men chiqdim, nimaga siz chiqmaysiz? Qayerga mendan, to'g'rimi? Xuddi shu narsa. Давайте я вам все расскажу, что это успех, да? Успех – это душевная гармония. Да, когда вы работаете от души, тогда у вас будет успех. В каком работаете вы, это будет у вас успех. Успех – это значит быть счастливым. Baxtliman degan narsa hamma ma'noda keladi. Kim qanaqa baxtli? Menda hammasi bor. Oilam bor, bolam bor. Любая моя работа у меня есть. Я счастлива, очень счастлива. Успех – это реализация самого себя и раскрыть своего потенциала. Я уже сказала, да? Siz bilasizlarmi, faqat boshqa emas, odam o'zini o'zi ham tarbiyalash kerak-da. Menda shunday narsalar bo'lardi-da, aytayapman-ku, soat 11 da kelsam, erim men bilan urushardi. Soat 11 da ayol kishi nima qilib yuribsan kechasi ko'chada deb urushardi, men unga tushuntirardim, shunaqa derdim-da. U aytardi, bo'ldi, ishlarni sarflayinda, kerak emas sarflayin, uyda o'tir. Seni boqolmay qolyapmanmi men seni boqa olaman, erkaklarimiz gapi. O'tirasan uyda. Ha, bo'pti derdim-da. Bilasizlarmi, 1 yil davomida men direktor zvaniga chiqdim, mana shu kungacha odamlarga o'xshab, ayollarga o'xshab seriallar ko'rib o'tirgan vaqtim bo'lmagan. Har xil videolarni ko'rib, unaqa narsalar menda umuman bo'lmadi. Men o'zimni o'zim tarbiya qilishim kerak derdim. Men ko'rgan narsam faqat shu успешный liderlarni gapirganlarini, qanday dam olganlarini, shunday настроением o'ldimi, kelardimda faqat meni kompyuterimda, meni telefonimda shu narsalar bo'ladi-da. Qanday odamlar cheklar olyapti, $6,000, $8,000, $12,000, qanday dam olyapti, qanday ishlashni ular o'rgatyapti. Faqat shu narsalarni ko'rganman. Men serial ko'rib, odamlarda shunaqa begonalarim bor-da, har bir chiqqan yangi o'zbek kinoda birinchi ko'radi. Men o'zbek kino umuman ko'rmayman, qiziqmayman, menga kerak emas. Menga nima beradi o'zbekcha kino ko'rganim, nima beradi serial ko'rganim, nima beradi menga? Undan ko'ra, я сама себя буду воспитать правильно. Men shunday nimalar ko'raman-da, чтобы menga motivatsiya beradigan bo'lsin. Men shu seriallarni ko'rishni boshlaydigan bo'lsam, bugun bitta seriyasini, ertaga ikkita seriyasini ko'ray deb katalog tarqatmay o'tirib qolaman degan narsadan qo'rqib shu narsalarni ko'rmasdim. Shu narsalarni ko'rmayman. Men o'zimni o'zim tarbiyalardim-da. Shu narsani har doim qizlarga aytaman. Odam birovni tarbiyalashmas, bolani tarbiyalashmas, odam o'zini o'zi ham tarbiyalash kerak. Shu narsaga o'rgatish kerak. Men shu narsani boshladimmi, все, я больше ничего не хочу слушать. Все, я должна работать, все. Я должна работать, я должна стать директором, я должна стать бриллиантовым директором. Все, больше ничего не хочу слышать. Так, успех это наполненность жизни. Sizni hayotingizda hamma yoq to'liq bo'ladigan bo'lsa, sizni bu qo'lingizda. Agar siz to'ldirishingiz kerak bo'lsa, siz to'ldirasiz. Ko'chadan birov kelib sizni hayotingizni to'ldirib bermaydi. Siz o'zingiz uchun o'zingiz harakat qiling, sizga hech kim yordam bermaydi. Успех – это 1% талант, 99% труда.
menga aytadi-da o'rtoqlarim, ha senga deydi omad keldi-da, bir nima bo'lyapsan-da, молодец ishlavur. Yo'q, omad kelish uchun 1% talant kerak ekan. 1% bo'ladi, a 99% tруд. Agar siz неуспешный человекmisiz, siz ленивыйsiz. Siz yaxshi ishlamaysiz, o'zingiz ustida yaxshi ishlamaysiz, поэтому у вас нет успеха. Agar siz xohlasangiz, чтобы у вас был успех, siz bo'lasiz успешные люди, бизнес-леди, да? Успех – это успех. Это успех, это все, да? Shu bilan men o'zimni berilgan vaqtni tugatdim. Rahmat e'tiboringlar uchun. Men o'ylayman, shu qisqa paytda kimgadir nimadir yetkazib oladim deb o'ylayman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Keyingi safar ko'rishguncha. Paka-paka. Rahmatыңыздар менен, урматтуу бизнес партнерлор. Мен жакшы угуп жатасыздарбы? Белгилерди коюп койсоңуздар. Плюстарды, илет белгилерин, ооба, жакшы, угуп атат дегендей белги берип турсаңыздар. Шахназар рахмат, чоң Санкт-Петербургда бизден салам, ийгилик, чоң ишиңиздерге, койгон максаттарга жете бергиле дейбиз. Москвадан чоң салам сиздерге. Урматтуу бизнес партнерлор, мен бул бизнесте аркылуу новичок же болбосо консультант деп айткым келбейт да. Бул бизнеске келген адам жакшы бир чоң максаты бар адамдар гана келет, анан ошолор кармалып калат экен да. Бул аркылуу канча адам келип кетпеген да, келе берет, кете берет, ийгиликке жеткендер саналуу. Бирок ошол адамдардын жүрөгүндө бир чоң максаттары бар, жакшы жашоо издеген адамдар гана калат болуш керек деп ойлойм да мен. Мен аркылуу кантип келип калдым? 2016-жылдын 15 каталогда регистрация болдум. Регистрация болгон каталогда эле 9%ге чыктым. Анан 2017-жылдын 2 каталогдун жыйынтыгы менен 22%ге старший менеджерге жеттим. Мен бизнеске келгенде чындыгында окружением менен, бизден өзүбүздүн женский клубда кыздардын колдоосу менен, анан туугандар менен чогуу келдик. Анан чындыгында холодный контакт менен көп иштей элекмин. Буюрса аны эми баштап атам. Анан основной теплый контакт менен башталды да биздин жумушубуз. Азыр аркаман уже старший менеджер чыкты 3 каталогда. Бул да жакшы жетишкендик болуш керек. 6 каталогда аркаман старший менеджер чыкты. Буюрса жылдын аягына чоң максаттарды коюп атабыз. Анан аркылуу чынында элдин баардыгы айтат го, мен келе турган оюм жок болчу, аркылуу окузба дечүмүн, мындай дечүмүн. Анан школаларда окугандар айтат да, барыңар эле окшош бир сөздү жаттап алгансыңарбы депчи. Бирок чындыгында өзүбүздүн историябыз окшош экен да. Аркылуу чейин менде орто билим жана жогорку билимдин ээсимин. Кыргызстанда жүргөндө Соцфонддо выплатной центр деген бар эле, Соцфонддо иштедим, Облгайда иштедим, ар кандай фирмаларда иштеп жүрдүм. Бирок мамлекеттик структурада эмнеси жаман? Мен өзүм 20 жылдан ашуун ден соолугуман кыйналып, бутум бир канча жолу операция болуп, азыркы күндө да таяк менен басып жүрөм. Бирок ооруп калсам, ал жерде жакшы болсоң келе бер дебейт экен да, бүтүп турабыз дебейт экен. Сразу эле алмаштырып коет экен кадрдычы. Анан мен 2005-жылдары
сетевой маркетинг аралашып калдым дагы, бирок ден соолуктун айынан дагы көп операция болуп жатып калдым, тиги болду, ошентип жүрүп, бирок сеттин келечегин түшүнгөндөн кийин мен качандыр бир сөзсүз сетевой маркетинг иштейм, максаттарымды ишке ашам, дүйнө кыдырам деген максаттарым бар болчу да. Алланын буйругу менен Арфенге келип калдым окшойт. Чындыгында башында Арфенди укчу эмесмин мен дагычы. Мелочь ойлочумун, каталог тарката албайм, мен сата албайм. Анан ушинтип бутум ооруп жүрсө кантип товар ташыйм деп ошондой эле ойлочумун да. А мен качан аралашып, Арфенин ички дүйнөсүнө кирип, мүмкүнчүлүктөрүн көргөндө башка эле бир дүйнөгө түшкөндөй болдум да. Азыркы күндө буюрса Болгария аткарылып атат, бир жылга жетпей буюрса Болгарияга барып келсек, бул дагы өтө чоң жетишкендик болот деп ойлойм. Мурун сетевой маркетингде иштегендер ал мамлекетке кетиптир, бул мамлекетке кетиптир, мындай элге жетиптир десе кандай бактылуулар деп ойлочумун да. Анан буюрса ошол бактылуулардын катарына кошулуп калдык деп деле ойлойм. Айта алам. Андан сырткары компаниянын бардык акцияларына жетишкенге, баарына катышканга, берген билеттердин баарын алганга аракет кылып келатам. Буюрса Шахнозадан кийин көп сөз деле калбай калды окшойт. Шахноза экөөбүздүн көп историябыз дагы окшош экен. Мен дагы Москвага келгенден кийин ремонт одеждада иштедим. Ал анча мынча мүмкүнчүлүк болгондо продавец болуп иштедим. Кайра ооруп калып жүрүп акыркы 2 жылда иштебей калганмын да. Анан Арфендин эң жакшы жерин эмнесине сүйүнөм мен, жол салып ооронгондорго карабайт, социальный уровеньге, улутка, жаш өзгөчөлүгүнө карабайт. Анан дагы ден соолугуң сеники жарабайт, иштей албайсың дебейт да. Баардыгына мүмкүнчүлүк бирдей. Болгону максатты туура коюп, максат аракет гана кылышыбыз керек экен да, иштей беришибиз керек экен. Алда сүрөттү көрүп турганыңыздардай, менин командамда дагы өзүмө окшоп чогулуп салынган кыздар аябай көп. Анан үйдө отуруп, Шахноз айткандай, мусулман аял үйдө отуруш керек, иштебей эле кой деп үйдө отуруп зериккен кыздар издеп келип, биз менен өздөрү издеп келип иштеп алгандар да көп. Анан күндөн күнгө менин ишенимим күчөп, Арфенге болгон сүйүүм, ишенимим артып барат да. Жакында эле компания Энтер немеге катышкандарга жанагы кечиресиздер унутуп калдым. Бир аз толкунданып, канча жолу неме кылсам да толкундана берет экенсиң, экрандан аркы деп отурсаң дагы. Ногинскийге логистический центрге алып барып, биздин заводду көрсөтүп, ошол жердеги лидерлерди көрүп, биздин компаниянын складдарын, заводдорун, ошончо чоң территорияда шаракта иштеп аткан заводду көргөндө, анан Москвадагы офистерди көргөндө менде ишеним 100% болду да ошочу. Анан ушунун баардыгы биз үчүн баардык шартты түзүп койгон болгону информация таркатып, туура сүйлөп, мен көбүнчө кыздарга айтам да, туура ушак сүйлөгөндү үйрөнгүлө депчи. Анан WhatsApp'та, сайтта отуруп эле канча убактыбызды кетиребиз, ошонун ордуна Арфен деген ушакты кошуп алгыла деп тамашалап калам. Чындыгында Арфенде баардык шарт түзүп берген да. Офиске барганда ушунчалык мен сыймыктанам, ыраазычылык билдирем компаниянын түзүүчүлөрүнө, администрациянын иштеп аткандарына. Себеби жадай калса компьютерге чейин коюп берип, базанын баардыгын түзүп койгон. Болгону максатты жакшы бийик бойдагы аракетинди гана жасай калганын баарыбыз жасап беребиз дейт да. Себеби рынокто башка жактан иш баштасаң, толуп тура акча керек, күчүң кетет, ден соолугуң кетет. А бул жерде
сулуулугуңду жаштын сактаганча, ден соолугуңду оңдогончо бизнесиңди кыла бер, анан мага ишенип мен айтканды жасасаң эле, мен сени дүйнөгө курсам, мен сага бүт мүмкүнчүлүктү берем деп атат да ар дайым. Анан болгону биз ошону гана бычагыбызды ачып, ишенимибизди арттырып, анан жасашыбыз керек деп ойлойм да. Анан дагы бир нерсе бул азыр көбүндөй ИП ачып, законный, документальный баардыгын бүтүргөндөн кийин дагы бир жолу ишеним артты да. Себеби мен ооруп, госслужбада иштебесем, стаж кетпесе, эртеңки күнү пенсияга чыгып калсам, мамлекет мага пенсия төлөбөсө кандай жашоо болот деп ойлочумун да. Азыркы күнү уже пенсиянын дагы болоруна ишенем. Келечекте жакшы обеспеченный каарылык болоруна ишенем. Буюрса, анан наследственно өткөзүп берсең болот деген нерсе өтө сонун. Балдардын келечегин, балдар үчүн деп жашаган ата энеге бул өтө чоң мотивация, өтө чоң түрткү болуш керек да. Себеби азыркы иштеп аткан ишибизде деле, мисалы, УГОрдо иштейсизби, башка жерде иштейсизби, балдар үчүн, келечек үчүн деп иштейбиз. Бирок бүгүнкү тапканыбыз эртеңки күнгө ашпайт да. Айлык алганга чейин ал акчанын эсеби бар. Алдын ала уже эсептелип, кете турган жагына кетирип, айлык алгандан кийин өзүбүздү иштикке алдыра алат да. Ошондой эле жашоо болуп келет да, жанагындай. Тыйынчтан колесодо жүргөндөй эле жашоо болуп калат. Бирок ошондо деле максатыбыз балдарга келечек куруш, өзүбүздүн келечегибизди оңдош, жакшы жашоо куруш, ошол эле максатым менен. Бирок кыйынчылык болот да. Менде бизнести баштаганда бирок эң жакшы нерсе менде каршылык болгон жок да. Үй бүлөдө, туугандыктан, эмелерден каршылык болгон жок. Себеби мен өзүм келечекти көрдүм да. Анан мен менен чоң жасагыла дейм. Эгер андай мындай десе, анда мага тийишпегиле дейм. Качан ишенгенде, түшүнгөндө могу мүмкүн келип жасай берсиңер, бирок пока мага мешать этпегиле анда дейчи. Просто өзүбүздүн максатты бийик коюшубуз керек да. Анан ортодогу тоскоолдуктар акырындан жеңиле берет. Ойлойм, анан биринчи эле тоскоолдукка баш ийип, күйөөм болбой атат, атам урушту, анан бир тууганым мындай деди, жок болбойт экен деп кала берсек, анда кала беребиз. Мен бүгүнкү күндө, мисалы, мимоза жем результаттарын өз көзүм менен көрүп атам, алган чектерин, Элбана, андан алдыдагы ИКТЖлердин результаттарын көрүп, мен ушул адамдарды гана ээрчип баратам да. Мен өзүмө максат койгонмун да. Мимоза жем мага эмнени үйрөтө алат? Ошол өзү чыккан результатты үйрөтө алат. Элбананы ээрчисем, ошол өзү чыккан результатты үйрөтө алат. ИКТЖ бирлик болушту үйрөтө алат. Мен ушул адамдардын артынан эле ээрчи берсем, сөзсүз ошолор чыккан результатка чыгам деп ишенем. А мен болбойт, койчу дегендерди карасам, алар 12 саат жанын жанга уруп, кыйналып иштеп, 20-30 миң айлык алгандар, алар мага эмнени үйрөтө алат? Тем более мен алардын кесибин жасай алам, жасай албайм, Кудай билет. Ошон үчүн өзүңөргө максат коюп, кимди ээрчиш керек, кимдин артынан барыш керек. Бул жерде спонсорго гана ого берсек адашпайбыз да. Дагы эмне дейм, компаниянын продукцияларына эч кандай күмөн болушу мүмкүн эмес да. Мен себеби 2005-тен бери Аркемий продукцияларын көрүп, угуп, билип эле келатам, бирок каталогунда өтө чоң айырмачылык бар. Азыркы күндө биздин продукциялар дүйнөлүк уровеньде нанотехнологияда десек болот, канча конкурстардан брендовый продукциялардын катарынан жакшы орундарга жетишип, даже Estée Lauder, Dior, Lancome деген мировой бренд фирмаларды басып өтүп, биздин
новый сериясындагы кремдерибиз жакшы жетишкен, кандай жакшы ийгиликтерге жетишип атат да. Андан сырткары кечээкүнкү эле передачада аябай сүйүндүк. Ушундай бир дем менен отуруп көрүп, эмне болот, биздин эмебиз кандай болот, ким жеңет деп далилдеп отурдук. Акырында аябай сүйүндүк. Естественный отбор буну 30 мартта ТВЦнын 15:05 передачасынын архивге кирип көрсөңүздөр да болот да, көрбөй калганда. Биздин помадалар эң таза, табигый, бардык качествого жооп берген номер биринчи помада болуп жеңип чыкты. Ал дагы болсо биздин чоң сыймыгыбыз. Канча звездалар биздин компания менен иштешип атканы бул да чоң сыймык. Себеби алар өздөрүнүн рейтингин түшүргүсү келбейт, өздөрүнүн атын булгагысы келбейт. Ошон үчүн мындай эле бир дешевый нерселерге рекламага чыга беришпейт да. Демек, действительно, Artflame компания номер 1 дегенге татыктуу да, ошол номер 1 деген, номер биринчи деген атка татыктуу компаниябыз деп ишенебиз. Анан команда менен иштегенде ушул мүмкүнчүлүктөрдү эле айтып эметсек болот да. Мен себеби лично менин өзүмдүн опытымда мен көп цифраларга токтоло бербейм да, цифраларды, себеби биринчи укканда бардык адам эле түшүнө бербейт, уга бербейт да. Анан кээ бир адамдар маркетингке келет, кээ бир адамдар просто келечегин көрүп, мотивацияга келет. Ошон үчүн мен көбүнчө компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн айтам. Ошол наследство жөнүндө, путешествиялар жөнүндө чоң акчалар бар экенин, келечеги чоң экенин, анан подаркалар көп экенин. Чындыгында Artflame'ге келсең, подарканы алып кете албайсың да. Подарка эле бере берет. Подарка алганча аябай жакшы маанайда ишибизди улантып келатабыз. Деле калган бардык адамга эле жагат болуш керек. Буюрса, эртең 5-каталыкта мен ноутбук алам. Чыдамсыздык менен күтүп атам. Анан дагы эмне айтам? Обучение. Биринчи орунда команданы өстүрүү, команданы кармап калуу үчүн обучение болуш керек обязательно. Системага киришибиз керек. Офиске сөзсүз келишибиз керек. Мисалы башка иштеген адамдар чакырып, презентация берсек айтат да, жакшы экен, сонун экен, бирок бул жерде иштеш керек да депчи. Анан мен күлөм да, ал азыркы иштеген жериңерде иштебей эле акча алып атасыңарбы депчи. Ооба, бардык жерде иштеш керек, бирок конечно, немеси каяка барабыз. Ошону көрүш керек да, келечегин көрүш керек, иштеш керек. Ооба. Мен мисалы Москвага келгениме 5-6 жыл болду. 6 жылды жөн эле өткөздүм. Кыйналып, кысталып, иштеп, иштебей жүрүп өттү 6 жыл. Айтканга 6 жыл деген менен, бирок 6 жыл тез эле өтүп кетет экен да. Анан менин музыженим 6 жылда кылган ийгилигин, жетишкендигин карадым да, мен аркада өткөзгөн 6 жылымды карадым да. Мен эмнеге жетиштим, эже 6 жылда эмнеге жетишкен. Эгер мен азыр чечим чыгарып, азыр эжени ээрчибесем, 6 жылдан кийин каерде болом, ким болом деген вопрос келди да магачы. Демек, бул жерде 5-6 жыл жакшы убактыбызды вложение кылып, бул жерде эч кандай чоң акча вложение жок. Аны жакшы билесиздер. Болгон убактыбызды вложение кылып, жакшы эмгектенип койсок, өмүр бою өзүнүн өмөсүн көрүп турган жакшы компаниябыз деп айтмакчымын да. Анан мен буга чейинки жашоомдо болгон кыйынчылыктарды, ооруну жеңүү үчүн мага
кайсы китептер жардам берди. Мен силерге да рекомендация этип кетем. Луиза Хейден китептерин окуңуздар дейм. Джон Кехан «Подсознание может все». Мага Ник Вуйчичтин китептери аябай жардам берди. Андан сырткары фильмдер бар. Секрет деген жазып алсаңыздар да болот. Секрет, Передай дальше деген фильмдер бар. Ошолорду көрүңүздөр деп айтам да. Адамдарды чакыруу кандай жол менен Рахматурия. Адамдарды чакыруу негизи эгер теорияга таянсак холодный контакт, теплый контакт деп бөлүнүп кетет. Бирок лично мен чакырганда менин командамда действительно тааныштарым, көбүнчө эле тааныштарым, туугандарым, досторум, аларды деле мен эмне деп чакырам көбүнчө. Мен өзүмдүн опытымды, өзүмдүн буга чейинки жашоомду, анан өзүмдүн азыркы состояниямда эгер мен жасап аткан болсом, чындыгында мен азыркы күндө дагы 4-5 күндөп офиске бара албай калган учурлар болуп атат, бутум ооругандачы. Бир күн барып, обученияларга барып, командаларды карап коюп, кайра келип 4-5 күн үйдө болуп калам. Ошентсе дагы бирок телефондо, ноутбукта постоянно ишти токтотпой үйдө отуруп эле иштеп атам да. Чакырганда болсо тааныштарыма айтам да, ооба жакшы экен, бирок мен ынта албадым да, мен анта албайм да деп баш тартканда айтам да. Бул сенин выборың, сенин жашооң. Эгер мен жасап аткан болсом, эмнеге сен жасай албашың мүмкүн депчи. Анан компанияны айтканда действительно бардыгынан бирдей жолуган да. Койчу каталог таркатыш керек да. Заказ ала албайм, мен сата албайм депчи. Анан көбүнчө компанияны ошол сатууга эмес, мен бизнеске келгиле дейм да. Бизнес жасагыла. Өзүңөрдүн личный балаңарды өзүңөргө керек, анан жакын тууган үйдөгүлөргө керек нерсени алып отуруп элек болот өзүчө. Андан кийин сатыштын деле кереги жок да. Лично мен эч нерсе саткан жокмун келгенден беричи. Болгону өзүмө керек витаминдерди алам. Косметикалар болсо подаркалар менин үйдө толуп калат экен. Анан көбүнчө салыштыруу жолу менен чакырам. Анын азыркы иши менен мунун келечегин салыштырып айтам. Ошол анан офиске чакырууда көбүнчө ошол тааныштар болгон үчүн кыйынчылык деле туудурбайт чакыргангачы. Анан холодный контакт менен пока иштей элекмин. Холодный контактты буюрса колго алабыз деп план коюп атабыз. Азыр эми холодный контакт бул өтө чоң неме да. Штатта деген көп бар. Анан буюрса чоң немеге аттанатабыз. Азырынча основной шоу менен немелерди иштеп атабыз. Ошол Шахназадан кийин менде сөз деле калбай калды окшойт. Суроолор болсо бериңиздер. Убактыбыз дагы болуп калды окшойт. Суроолор жок болсо анда мен